Acara ini disponsori oleh Pamirsa pengerau wisatawan Tiongkok ke Bali warsene mangkin. Ketarkayang durung sida negdagang kahanan sekadi sedurung pandemi. Ya diastun deng tanggal kali September sani sampun lintang, sampun wenten penerbangan saking China Airlines untuk mewali mungkah rute penerbangan ke Bali ngelintangin Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Ketua Asita Bali Putu Winastra Mausang maskapai nucap ngayahin rute Taipei dan Pasar pulang pergi ping kalih awuku inggih punika ring rahina anggara miwah sukre. Pai ketandane ngaptiang ring bulan Oktober saneja girauh uger-uger saking Taiwan sida sayandangan mangdane pangrah wisatawan saking Taiwan nuju Bali sida sayan nincap. Dane taler mausang mewah antuk narkayang indik galah pengrah wisatawan Cina muali melancaran ke Bali. Kebausang sedurung pandemi COVID-19 Tiongkok dados wisatawan pengrah nomor sikiring Bali tios Australia. Asapunika taler manut dane Australia kedadosang silih-tunggal negara seni keandelang majang pariwisata Bali anutin makata tetimbang silih-tunggal nyane santukan nampek saking Bali. Tios maka kali negara inucap India taler pindah ke negara pengerah wisatawan pinih akeh ke Bali. Nanging galah ipun nginep nenten suwe rumasuk wisatawan Tiongkok. Nanging selain saking wilangan wisatawan Tiongkok kekantenang dahat akeh yening ngerauhin Bali. Yudi Karnaidi Bali Pos Nguningayang.